Tong na sabuk lemari setong. Binian kan mun suruh nyimpen je bentar bener. Kelangkong. Ngakong. Sampai beda pasal laki pasal bini tu. Lah laki nak ngocak. Boleh dimma kodong. Jangan tanyaan tang pasal. Jangan tanyaan tang pasal. Kau tak minta kebaan. Jadi pesen si bini makin landi besar, tapi beki je ke selake. Selake makin putus anda. Wang ngocak bojo na beri bagi minta. Dibudin pas selake pada jerai dia. Selake pas di besar, sabar bang, sabar berangkas paling aman. Nama lebar dalam. Aduh hitam mau bakun ni kuat. Hitam mau bakun. Jak menreng bini mun beda urusan jadi pada ban koceng mun beda cukok ruang. Ai keding bakun. Ki bener. Jadi mun itong bitong menono, eman lo berarti. Mun tak bitong, puntan setong jonto sera. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar gak ditojibin pernah konsultasi ke Rasulullah, nalikan Rasulullah menjelaskan begini. Inna lillahi thalathami'ati khuluqin man laqiyahu bi khuluqin minha ma'at tauhidi dakhalal jannah. Allah ria andi pelajaran 300 akhlak. Allah ria andi pelajaran 300 akhlak. Man sera orang laqiyahu si bertemu Allah yakni mate bertemu Allah bi khuluqin minha nyambi setong akhlak ma'at tauhidi apareng tauhid dak ajunan ipon Allah dakhalal jannah orang kini keijamin masuk surga. Wa qala Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar bah jawab wa hal fiyya khuluqun minha ba'da nabi ahlak abdina setong bayi sendiri 300 kento secekak abdina seperti mitorot Allah. Kanjeng Nabi wahdabu kulluha fik sakapina 300 nika bade sambian Abu Bakar. Wa ahabbuha ilallah as-sakha keng si paling iga cintain man Allah sendiri 300 sifat ambian nika as-sakha padika lampa. Jadi lampaan Sayyidina Abu Bakar gitu luar biasa. Ikuti cerita berikut ini. Gula banyak mendengar versi cerita ini, tapi gula mundur versi cerita Ki Ghazali. Ki Ghazali lan bulan sebunya ngarang kitab. Versi Ki Ghazali lan bulan gak ditok. Ada bu. Caipon pernah suatu ketika Nabi Muhammad gak ditok pada Rabu membutuhkan dana lah untuk perjuangan. Kento ternyata Sayyidina Umar gak ditok pada Rabu pasadabu separon tunyan abdine ya turakia. Dan ini kepah beda orang tukang lapor jepon, lapor ke Sayyidina Abu Bakar. Kak disang Sayyidina Umar mungkin nyumbang ke agama separon tunyan kak itu ya turakia dek agama. Ajunan katipun apa? Dekat itu pasadabu Sayyidina Abu Bakar. Mator ke Nabi, abdine nyumbang ada keajunan. Sepon apa Abu Bakar? Sedaja. Persis penderengan punten tak sekali. Ya mulai yerap menodong. Ini kepas sedaja. Keng gula mikir, jangan mikir lagi. Jadi mau mikir ban gula. Tokang kabela, ni kabeda ontong lagi. Pada ban mangken ni. Cian loro nyompong. Cian orang nyompong. Lihat tukang ngebelen jadi tak nyompong je. Gini kejan gula bagus kia gini. Kenapa? Nas manas ya roh. Pola apa panas nyompong dia pak. Anu guru nyompong ke kasa. Nyompong pak. Seneng. Tukang nas manasin. Mun istilah bahasa kita motivator. Apa motivator? Tukang soto. Jadi tanyakin, mbian mata nyumpung, makun menolong nyoro, kuliah nika motivator. Napa motivator? Tukang soto.
Mun saya sotok lah berangkat, bagi nyotok ke mana lagi? Patot. Jadi mian mun tandi pese saya sombong aki, mayu nyotok we. Nyotok we. Nyotok nama mendorong orang untuk berbuat baik. Makan. Tapi boleh, orang nak belengan lah. Jadi mungkin tukang syuting jadi yang pada tukang kor ya. Ini tadi kan boleh lebih salbut ke atas ke bawah. Bangkung boleh teki gelu kan tu bimamat. Jo orang dia itu melek wah. Dia tengkin bimamat. Canggana tengkin gelu. Ambian sakit leher ni sini kem. Nggih bener nggih. Oh bimamat nyok bimamat. Kirseng leher. Pecet manen, suruh teguh kelagen, ngodus, pecet tas boboy kuah, jok mangan dah iring di nak kan, dari kamar rombongan kamar ni kan, bulu ares, tambah aku ngares, mangan dah iring. Pecetas boboy gua, ya Allah. Dah wala quwwata illa billah. Dari musola benda saya grup dari tempat aku ngares. Ada. Grup Banjarina. Usah grup Arya. Aduh ya. Terdiri grup Banjarina. Saya seragam re. Sip. Boleh lebur mun kamu muslimatan ya pada kami seragam robodan. Alhamdulillah. Insyaallah aman pi kepada kita porok. Ya mun ring bini la tahu aku tahu ka plat nomor deyu. Ya kau dapat pick up ongka. Napa tuan yo tore norok Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh? Oh, lesah. Kan berapa jagalan sediu? Tuh, apal mau jagalan? Ulangi boleh? Allahumma barik lana lesah kabini anda mak noro banjo. Jarang gibur Allah ma'in ni barik lana noro. Allahumma jannibna ada lengah kana lain dela. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh? A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wes